From Zare to Nagir Impact News Nay Raj Nongthombam Manung Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Nokcheri. Manipur da Manipuri film Buchakon Nugita Manipuri cinema bu particularly label stegi atop unoble level Madam Mayam na Pam Hena Paba film production the junction of Gitamata Manipuri cinema filmmakers sing aduga film artists sing aduga film industry is Tabatori Bamipum Kutum na Pambiba Asiga Chana Bamong the Habatare Tauriba demand Sigi Apamba Sigaluna Habatare Hokiba, Chahi 2019 August ki Tarik Kunma Thoida, Manipur government ki state cabinet na Ware Blokre, Manipur State Cinema Policy 2019 da approved Tokre Hariban Minister, approved Tokro Matung Sida Hoji Powers the Hariba Manipur State Cine Policy 2019 se Hoji Pobu on the implement Obolatri Maramaduna, implement Taudrabina Hoji Pobu on the policies lately have Tare policies draft level Dagadra, Lengaki level, the labor Katana labor Kapoiriadana. Masi Hojiku and the paper tiger have a tarashing back, Kayimak to the Natri Maramadana, we filmmakers sing na film Tauzibamiam na Pami Vasi, Tasing na implementation of Cine Policy. The Bahari Cine Policy 2019 C Karmamatandagi channel Lakadagi Habasina Chobo question 2020 or possibility channel and Biro Habagi Miamgi demand, Hagata Miamgi New Year wish Amasud Maglenari Harry Basiki Matanga Maruina, Manipur State Film Policy, Manipur State Cinema Policy 2019 C Karmamatandagi channel Bahogodagi Habagi Wahanga Simatanga Karan and Udamtangasi Impact News Key Studio the election Labiribasi joining us tonight on Manung Hariba. Subject asimakta dangasi ponapam pauche the article ivikiba article gi maming na cine policy camera light camera no action hai tar action tawdriba hai na ivikiba Manipur University ki Department of Economics ki Associate Professor Dr. Chinglen Maisnam ne hum the Chinglen Maisnam welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us Film Forum Manipur ki Chairman Oibiriba Waja Samjetsabam Mangoljao ne Waja Mangoljao Busu Taram Nokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us all Manipur Filmmakers and Producers Association AMFIMPA ki President Secretary Oibiriba Waja Premjit Naoroibam ne Waja Premjit Busu Taram Nokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan Basiyai Waja Mangoljao dagi haujarake Waja 2019 ki mamang jagi August tha bata mai chalak paswa sida August ki tarik kunma thui sida approved tawkre cabinet na du hauji phaugi na di machi lengdri masai article su yam cha nei hai tare light camera no action tawdri tar implement tawdri bina hana ga hana hamu ne adana kari aduga matamdu da ozan hek nongan baga film forum Manipur ki maike degi August ki tarik ko ni thoi da koi press conference ama su tawgi hai tare madu da phondok pirpasi lenga ki steps si welcome di tawi adu ba koi na mamang da representation ha ka memorandum ahum lakh hanjan percent ki basu lai khre 2017 dagi horaga lenga sin la matung da haibi wahum di thambiri adu bu memorandum ha tare representation ahum lakh film for Manipur ki maike da su pisang gre hare adu ko hoji policy su approve bu di tawgre adu taseng na Film Forum Manipur na representation ka thajan dana policy ama sembiu kan hai basida kari no demand tawri se kari no maru lenga ta ki pambiri se duga lenga na hari wafum singa si hari ba policy de address tawbiramani na kan bi bra kari wafum thamini ta seng badi ai film forum na koi gi film kunai hai tare sigi koi mo chinjar kan dai koi na sarkar gi mai kai da mamang sarkar da suni adu hoji ki pali sarkar da suni koi sangsal laga dum lai ai koi gi di Mapi Mapao with the Hijaba, Tabama Pangtopi, I say, Matoni, and the film forum gi Matosu Aduni, Mayam Sigi, film to Zerbe Film Kunai Sigi, Apama Mayam Sarkada, film forum through the Higadabo, the Lanai when Hiru the other, and the Apex Bodisna, a Hijabani, Deda. I quina Kunada Mamanga, I quay Ohumbla, I quay representation Pidana, the Yamna Kanna, quits the Kangre. Adu matung da khoji even wakat mi phom ga pham dana ai di cine policy si amuta pass to bi wona tawre ado mayam du ekhon sum sangjalak padugi madugi mahai oi be ai oi da be ai adu handak mamang da august thawar ngani August kun ma thoi august kun ma thoi da koi cabinet na pass to bi re ado approval pi re haire adu bo ekhoi gi yam nungai tri se madugi madu natabada madu ngakang thamakanda ekhoi gi Film and Television Institute na mai ko ji khangbiram ni MSFDS ki hek awang da building ma sara lai se masi kari do bugi howdabo no thaba howdabo no paisa leiti haraga su paisa leitraga su sadana director haptana khotana tolopsi sang na sahi ohumuk si tingna labne ada khoi hajani ni na haire badu da subject amatang
topi umtang lokhatlaga se cinematography bu haigera subject umtang lokhatlaga na madugi infrastructure semaga tolo pidana director thamabane ba ade adu bhobudi asuk sanga ba se anagi BJP sarkar si maksu sahi ohum phajala kador me ba sidei da step amtang di loction bado pa bado mo sarkar si su mai hoidoi ni smai tong dana congress sarkar no gera ma taw gera moina taw kharam ba lingkhalam ba mai pa na loishalam da se BJP sarkar na koi thaba hore ka hai si su credit ni mai pa ka doi ni madu hoji phobada koina leiriba subject khudi mak at the same time taw hai bana taba madu phok taw te ba masik kari kino hai ne koi munna khalakanda sarkar hai je present or past sarkar sina film ki kanaba si ta sina film sina piri ba miyoi ba praja da piri ba kanaba se khangba yog da ba gira akone khanjari se natraga na willingly mana to word ai su to ro hairi bra ai khoi da confusion am leiba adubo mana to mani ai to ro hai badu makti nataba man bu khudam amana na agas ki tang kun ma thoida tawdana khotana khara aya ba khara pi dana budi leire adubo ngasai hoji raj na hai bi gi to ngasai ki khabar da ko pona phom da gi ire ise ko jana single na I ise light chu ready leire camera chu ready leire ado no action nai do action ji ke de wai to do ne kam kan do action law do ise akhoi shooting gi londa da aduna machine aduna action ji hek law bangam dri bodi ai koina cabinet ta pass to kera approval pi kera masi gi wan thom ta leite ba aduna kindly ai gi humble request ti ai khoi athu bada chaliba hoji ji panbi ri sarkar sina magi tobam thopado se akhoi na hairu na taba akhoi na hairu na taba da masi madi koi hoba yare hadna asagi sine policy se madu de yauri ba content me am de amtang lokhat piraga adi implement se to bi ba horo akhoi kaira wari sare thengnare moina haibasi sarkar gi phibam paisa gi phibam chada mayam leitabagi awabagi wari is di yang poni but tawgi haina khanbagi willingly tawrige haibagi win power do leitrigai di thabam ta tawbang moeba adan tawrige ne khanba amakak change aduna honorable chief minister si thabak su yamna ngamba hojiki da hairagadi ma si akhoi matam jiga sana ba adu ma chief minister ne ne di haijege akhoi gi tawdi na ma wei da chaibedi na chade chaisu chaijeroi tawbudabu akhoi hojik 2020 la abani na masigi angan ba matam sida athubada akhoi na amu reminder ga thaba na tawa amu approach taw na tabada amuk tang akhoi na ngasi ma khana jari bi tabira kanda o akhoi na moida tawbam thopasi sidi area si yar mani ne hena khanbirga amtang tawbiro adu manung de yauri ba masak mayam maduna hayeng piga da kana ba mayam dudi sagi policy du loi I leire sora pada haira bada isam sam ne haira bada film ji industry ne harim adu manipur da film ji industry oirabra wang ne ba tasing na masi wang oina hangma tan da khumba da industry ne khumba yadri ba ne ba mamdi industry mo itara gadi kari changi adu regadi madu sang na ba madu yana ba industry ni haiba national gi oni yana ri bo phamji yana ba si kana na singa da banoida mapi mapa oi ba lepak pai ba sarkar sine sindi ga da bani adu manu da yauri ba kana ba mayam du horen gi round ju haijege yamna masibu tawragadi ai koi film tawjeri ba mayam ji yamna hingani adu mathakta raj hojik si koi se film tawri si yam nuksi harsani manipur da film tawba si da pesa si mang ngata ne ba ai haijeri se adu bhawbada film bu nungsi jaba manipur da film hai basi mutki betare hadana kallaga thamise masi amutang aina moi cabinet minister mayam honorable mayam ga punsal lakanda moina tawjari sibo aikhui gi lepak si mai ngai ise aikhui kainom di tawbi kai no moi ga ko kong dam sungjan naraga thamak mak tawdra bodong tang no matang film gi ne na kai thopir ga khanna birabra adu khanna bagi pawdi tadi mami honorable minister mayam je khujul lanai one loi dina je wari chapa matam da moi punjan bagi pawm tang asi bok tadi aduna yamna laibak thibani adu bo han bada soi graga su hojikti matam si thenga bani na amutang di sarkar na mieng changbi hojima han ba raung yone thamjai okay mieng changbi ba matam hen bi helab ne hatan yam kuina talak pa dimani manipur gi oina aduna hairiba manipur cinema si improve tauge arga miyam su manipur gi cine goers sing hatar cinema yengi ba manipur gi miyam su manipur cinema si adum criticize to ba arga everybody haitare film si bo planning badi ni criticize to risi adu phanab gi damak ta dinga si phau pada kanam to song thor to morina song thok ta lengang na policy di approve to raga policy di implement to ta na ujik film fraternity da masi hana gi thengna ri khudong chara ba adum perpetually thengna duna lere patang chai uja premjit lak chara bada ngasai gi akoi gi policy si de mayam na criticize ti loi to raga
maybe good man toroga masi implement tortabni na madu improve to bangam da baduna improve to hon gi hai targati lenga ki matamatu da akoina 2019 gi August ki tarikh 38 da masi approve torku matam se da mayam haina gi basi atu matam da gazette notification thokpiro hasen gazette notification thokko mes masi chana implement to bo hortu ni aduna hoji paudi madu to bulai tabni na swai sida lenga ki will leiti haina logo dori bra na targa mamang da su leiti han lo yar 1980 dagi horga koi gi film promote ona basa khonu gi damata koi Manipur State Film Development Council ler me 87 da madu corporation own gare aduna housing na mo koi society olaga film promote ona gi dam dasu leisure MSF DSN leisure si leisure se koi film promotion gi part mani and again masi koi film policy lagta arga di MSF DS जो film policy की part मनों ददम चला कदम नहीं ना film promotion की दम तदी लेगा आना तौरीना है हाई के दौरी बरा otherwise वजह से लेकिन ऐसे की article तो जो कोई Bollywood की superstar अमगी मागी film अमगी फंग पे शादुना कोई मणिपुर की सिनेमा दिलाया ना art and culture department की चाहिए की annual budget की है यामी मन मधुन पांको पंगम दबसु और बिया है वो हम निकारी हम था मिली यम सुमे यम ना हान बदाइना गसी थमदनिंग से ngasi kalam tamo chinglen gi kalam je yamna khoi da su thona hapa film gi tawjeri ba senja chongjeri sa ahan bada ina ngasi khana ne na basigi khutong sa ba logjera ga tamo da ina sugum ba film gi lam je da tamo ina yau kano ta tawi rak tana asi tawri je masi gi ta ina ahan bada tamo dai thagat ba phongdok seri gi site gi association gi site gi ju thamjeri masi jara kano ne akhoi sengna ha gan da policy si la mamang da ju mamang gi ahalaman mayam amana akhoi hona birame aduga adudagi honaraga policy ji sum tanara lakpado koi gi mami chamure pura lisang sina kawbu kawnare 2016 gi akoi gi AMFIMPA All Manipur Film Maker and Producer Association haiba association asigi foundation de ma tampa hotel tampa da tawe adudai da koina policy ma leitraga di Manipur film je sidharak pa timing am oikre matama 2002 da gi Manipur distant film je ang laung la kan da ngasai gi ino chi kan kalam ma kan khangson sonda gi bai tare market ki fibam adigi hanjan hanjan koi da to laga sum akoi gi viewers sing the picture akoi mahau je sum chara gadi mi samak pana ra kaino natraga na akoi gi kaino je tongan bam sat lak padona sidhar koi matang je akoi 2016 da wari amaloro matung da Manipur da film policy si sana ga da bani masi sana na loboi da akan ba wari amalore adu matung da akoi press conference tawraga mayam da akoi masi gi matang da akoi munna khanane na matung da akoi gi chatna bi film akoi tawjari ba kangu sing si guild association mayam am pujalaga film from na akoi gi makok da akoi gi hai si body si leibani akoina directly film forum da chasaraga akoigi association asigi akoigi warul sing forum da akoina pass out jaraga forum na muk masigi wafam jing ji munna khana biraga akoi Manipur government da takna duna lakhi badagi matam dugi lengak Congress government na yamna achu bada initiative lawirakna matam du da akoigi north east da film industry gi film city ma are film institute ama lingnana bagi India government gi keno mala kana ko yam harau gi maram di north east da film tawjari base Manipur sina akoina mangjin thana chatli amadi puthok paisang heli amadi tongan ba phawba ming leir mayam am leir khanjaram na adubu chadali Arunachal Pradesh film supu puthok ta ba puthok pati puthoy adubu just moi gi film making ji khoi Manipur na north east ki mising na chalaga puthok pani ada area adu da moi da pugi bidagi matam dugi lengak tu na yamna thamoi chokhi ba hai tare adi da khoi mi kaura kan khudak ta government du na cabinet ki decision lowi ramaga cabinet ki pass lowi rama kan da film institute se husi link khalaga thambirame khoi gi government loi khre adu khoi na hajaningi badi madugi matung da muk film forum na kayar kan na khoi gi hesitation bok changchan da na ngasai gi leire haiba government anobo mala khre government anobo sina yamna thuna paikat piramba adugi lengak tu gi policy do thabak ta onthok pirakadra hena thujalakadra hena phabarom da chalakadra hai kanda tathawa thinda ba tam lu silakadore hai dare masai gi magi part che koi chahi ahum phajala bane chahi ahum phajala si bokta chemdo I public domain da thami adu tori ada to anyway policy koi government gi rom da de politics rom da koi yam changjroi maram di kaino ha kanda ma koi gi tonga ma leibane adu lurai ba di hajaningi ba di tamona sai ibu do chawi art and culture gi manung da thambiru ba koi gi film leibam thokta ba art and culture da lehalubana koi gi film se neglect tori bra hai ba di leibam thokta ba art and culture se leim matam da koi da mangjeri je film tawjeri ba koi da yam mangje masi ta sengna kan da DIPR gi makha da kaino gi makha da information na broadcasting makha da masi thambane aduga koi industry ona lauthok pir kan da madu phangwam thokpa film change chongjeri mayam ji facility mayam ju mang lei anyway art and culture da leira matung da ngasai gi policy hoji lakpire policy moina muk chema da August ki hoji aroiba kaino sida moina pass muk tawire ado hainingi di tauri harakan hoji phoba loirba poto
ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯊꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯕꯨ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯗ ꯆꯤꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯍꯤ ꯇꯩꯔꯒ ꯊꯃꯣꯏꯅꯨꯡꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯅꯣꯠ ꯏꯀꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯍꯣꯏꯁꯤꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯐꯪꯉꯛꯄꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯂꯩꯖꯔꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯆꯔꯒ ꯂꯩꯖꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯊꯦꯡꯃꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯗꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯇ ꯇꯥꯛꯑꯣꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕు ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯎꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯗ ꯅꯩꯅꯕꯤꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯥꯋꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯣ ꯈꯔ ꯑꯦꯝꯐꯦꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯒ ꯐꯤꯂꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯣꯕꯁꯇꯦꯀꯜꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯔ ꯐꯥꯎꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯈꯟꯕꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯂꯥꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯡ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯪ ꯆꯥꯛꯇꯨꯗꯤ ꯊꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯝ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2019 ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ 2019ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯎꯖꯩꯌꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯛꯄꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠꯀꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯏꯅꯣꯠ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯃꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯎꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯔꯈꯥꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯒꯤ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜꯒꯤ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠꯀꯤ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯇꯧꯕꯒꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯒꯦꯞ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐꯣꯔ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯀꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯁꯦ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯌꯣꯟ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯁꯨꯇꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯒꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯁꯦ ꯀꯧꯁꯤꯟꯗꯅ ꯃꯁꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯤꯂꯝꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯔꯈꯥꯟꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯌꯨ.ꯄꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯤꯛ ꯕꯖꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯂꯤꯋꯨꯗꯀꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯤꯛ ꯕꯖꯦꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯕꯤꯛ ꯕꯖꯦꯠ ꯇ ꯅꯝꯃꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯗ ꯁꯨꯇꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜꯗ ꯎꯠꯇꯔꯈꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯑꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯣ ꯀꯣꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯅ ꯐꯪꯍꯧꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯠ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯟꯕ ꯀꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯟꯗꯣꯔꯤꯕ ꯅꯥꯠ ꯀꯟꯗꯣꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯀꯟꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔቭ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯤꯛ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ
phong phong sabai suari si yellow mi kan ba magi saktam kan bagi wa ma hai ri do sai lising ani gi mataki ko yi puari le jaba adu ma Manipur ne hai ri sa hai ri ba adu ma fam du da ngasai gi cultural policy du thamdana madu ko protect tong no honar traba adu ore gi kara wa da kan duino hai sa masi question tor pato khun ngai laite ana sigi manuk sei da film si su ya maru ba amane ram di miam na koi khwadi gi pam ba hengan ri ba singi manu da koi film adigi koi Manipur gi koi lila koi isam tam kangi adigi sai di music industry masi haigalai ba amane ado masa masi policy na protect taw traba ado ore gi masi su dying industry adi industry status tu de koi sorak pa highway wani revenue rom di yang di matui thak tu changak tri bane ada ke dore moi mapan gi dadi film si industry status ta ola lakpa adi hall ga si cinema hall sing ga si magi service industry category yo lakpa adi film itself si enterprise gi madu gi category du the definition the hapsala kan da ke do ke da koi gi magi enterprise gi magi policy ma'am nei entrepreneurship jokhat pagi adiga man industry ki category da laga di industry na piriba magi incentive grants aduga magi even ko institutional finance to matam da bank tagi natragana ko gi magi langa ki institutions haitare financial institutions dagi ataba mamal da subsidy yauna grant yauna phangba yaba khudong saba mayam si phange aduna makai khudimata gi masida film rom da onzel ai gi maru ba maram di mase huge scope lay ko growth ki aduna masina economy da magi people da natana masina employment positive ko gi job si hojik si India pumada job loss ki problem la ine adubu marks da yam hagelai ba di entertainment to meda industry sa masi madi koi ang phang na hagelai ba amane aduna masi manuk da film ji yaw aduna ai Manipur da maruina koi films dei da koi sarkar na lenga aksina koi magi miyang se magi policy directive pb dana policies na patana protect with na with full budgetary allocation madu pb dana madu thambi dargadi Manipur gi magi culture aduga koi music high river tradition heritage aduga koi gi yamna koi na puari gi lisang sina lariba koi gi puari gi magi itihas ai tara si puari se masi gi lejarai ba tang ba koi gi pukai myam se pukai len ge myam se masi sangal pot su yam chong na mating oi du ne de samna koi ji am hai nei film yam puthe adu ba koi quality the question to ado akoina quality the question to dringai da putho is di am fare aduna tai di potential di leire adu regi di potential oi ba like ra ba scope patana leire ba sa masi kramai to duna afaba message bi ba film putho an ga dege maduda kramai to na sarkar na subsidy incentive pisan na maduda kramai yo khrik ga dege si government ki khudale aduna ai am bi rong se tamjini di film friendly people film friendly audience di marang kain leire watra leire madudi koi Manipur da mapan su yor kaduri ni masai da maru eri di film friendly government ama hojik ya maru ere adugi film friendly government ta 2020 gi anu sahi degi si oibiro aduna sumna kakki aina hajari ba light camera action do andagi 2020 sidadi ohenbiro aduna film gi magi sigi policy kudak tagi 100% haitare sada sama masi lenga na ko implement tawrani na lok to pase masina anu ba sai gi ya proposal sigi marta yahon biu hai ba se masi ai gi thamoi degi bijaba appeal appeal ni mayam tong nei si appeal da na demand adigi mayam am tawkhre mamang dagi huju phau ba sida maduna oi ba su yai ko gi film cine policy 2019 si approve phau di tawkhre implement kam gan tawduna hai ba gi wahang duni aduna wahang mayam sigi pakhum si lenga na pi bangam dugi maram su gi budgetary issues sing waram ba yai da growth asu yam na chawna laiba potential asu yam na laiba area sida lenga na khut thadip se karino hai ba gi wahang dum madi malem gi na tra ko gi naknari ba yumno na state sing amadi India manung da yengu matam da dum urabo answer ngatan hai tare hariba vivid example mayam lerne hariba example mayam si yenga lenga na so atu matam da hariba Manipur ge chawna potential leira ba dum laba industry natraga sector si masi yokhat pa mathok tai on the no brem tolose ke pretyam thonjar ke impact news puming ta dole welcome back dune every person Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Hutna ngasi khanajar me bas Manipur state film Manipur state cine policy 2019 mamang chai 2019 gi August ki tarikh 13 da state cabinet na approve to ki ba sikara matam dagi implement to godo bano habs ki matang dani mathang sei uja mangonjang dolak chegi uja potential su yam lai hare mani film gi sector itself asida Manipur gi su yam na potential lai bo iduni aduna potential se karai phau bo lai bagi aduga se potential for ani yeng ba ya tare lenga li yeng do se implement to bi maram se amana
kano khui income hai tare income se lengak ta haidi ngasai film tawjeri ba kangu dobudi income lamba yai khara dubu lengak ta income lengak na sel taptai thadar ga lengak taptai hono birga lengak ta kenta return lak traga di madugi investment to kana di haina adugi proposition su leremdong male aduna atopa thu na investment lakata ba sector sing da invest to bosu or be lengak ki interest se marabduna lengak ki damak ta income se kara momong ga lakta gi potential yang matam da income gi potential cry phau le bagi aduga employment su lengak ki am chaw headache ne lengak na su employment se people pami marabduna employment gi potential employment and income gi potential se cry phau le gata ge aduga hojik leri ba phibam na karam ba sa da le bagi ani ji ga tang thambi ai Raj jam bazabo phom ne ai khoi le su madu haining ba khomning bani mani potential si yam leire se khudam oina hairabada ai gi lamji pakraba lam ma leije ba ai di lairabane ba mahi marung thaba di yamna kari har aphaba mafam haitare hek thaba da hogada ba lam ne ba whereas ai ne di madu gi maru marang puthok na plan tau basi ai di ngamje de ba adu sarkar na kari maru marang pubidna agriculture department ne pidna tawradi tharadi madu manipur puma samina duine ba adu hojik tawri sina ai lanai oina sujaba kharado sarkar di inbiraga leibne ba khudam ai haije ge ba maramdi hojik si sarkar si unemployed gi koksi ibne ba lari hirba mayam sigi thabak piu ta na basi koksi ibsi film na mi kam yam na no tab dak yeng biyo ba si koksi andram ne ba ai koi film industry ji ja lairba mi mayam si koi depend tawdra bani sarkar da masi ai koi na makoi da to la in bagum ne moi kana bari income ni moi gi adagi amu moi na ki yene lor se ba kari gi ki ri no amtang di chang yeng taw se ba se hoji hoji ba supermarket ai na khang nari ba koi film forum office lai ri si na kan taw ji PDA gi kano ne na lai ko masi hang rab jaga se income am ta lak ta na koi gi unauthorized mayam na yum masa masa sarga hotel masa taw ba ka do na mosal lai ba sida multiplex am ta sabiyo ba hol khar sabiyo ri eta phangmay abdu phangandara taru tana nang ta sabiyo ma pandar ba PP model gi ke taw ga taw biyo ba ta income lak pra lak ta bram ta yeng se ba madu fail oi har ga noi sangi oina adum tang hana taw biro ne manipur da ado madu ka ri sarkar na fail oi har ga di noi film je tawranu ana har ba khoi tok se ge sangi am tang gi mo sangdra ne ai khoi na hoji lanai oina arei ba pesa kharana mayam si cinema tawri mayam sida special contractor ga yaw pote ko leite laira matu gi sana ga thamaga ke da tawri ne be yam lo bajeta ado sarkar na kari gumba khara masagi manipur state sine policy si sana hantar gi madu di yaw ba ngasa oja Chinglen hairi bising do magi madu di yaw ba content jing do phangba ba khara khudong sa ba lai bi do kari gumba thawai yaw ga lai jeri ba ingonda se for example lupa lakh yang khai sang ni haro mi gi lam gi crore gi wa do toksi ai khoi de crore am sang ni hai do khardang 1/3 gumba ma subsidy pini or grant pini mating pangni hairadi ngasai quality leiba film haire ise quality je kada ilak ne sen de lak ne number 1 masi minadi tabada no kadra man di sen du yaudna matik sana sen litna koina lupa 10 sine kona na sillo haibeduga ai ngon lupa sama pira sillo haibaga ani gi khena basi leiroi dana pot ki mahau khena ni roi khena ni mathen yamang pe hene ba quality hai swai area de ne ba summi script apapa khangeni adu khangeni hdi sen yamna pira su pi da su khangeni ba whereas horen thabo oina pangthop matam da ai khoina hauji kano ta na satlaga Bangkok ta na sarga namu matam de ko huge amount ma khursa ta we ba adu ngam da bne ko swai da dum namsal le ba Bangkok sa re ba ai hai je adu sarkar na miyeng changbi ri madu ai ko Bangkok tu ta sina Bangkok tu ta namu mo ta na quality ma song khoroi dra na adu quality hai ji purak na bohona ba matam da kari changi hai ba ai ko gi hard ma pung phana pharba ingkho ne ko manipur se art ki dam ta de adu ai hai je ri sine amuku jo hala kan da ji kano sida multiplex amtang sa se sarag sang yong ti to biyo ba kayam sang tu no ai hai se sarkar na tau gi haina khanda ba amasung sarkar na film sida minung si ma yaw da ba gi moina amtang di yeng ge ne haira ba yeng biyo ba madu da kari haini ai promise to je ge soi da sarkar di income la kane ba hauji ji sarkar sidi ai khoi ni illi hai bi hai ji aina ai khoi ji ai khoi gi cinema house me am da khoi na uli ba cinema yam ne lai ba cinema sarkar na lupa ma bo matim pam bi da ba sa investment tax di low ye ba adu tax to kari kari sarkar da kari na tra yes adu ai khoi na leite tauri ba asi ai khoi na mingchat por pagal loina na manipur da cinema hai bi kan magal loina na ai khoi mo khoi da di mating pi ri ba moi na di kari na si mating pi khra ge si wa hang jang ma moi khung ngam ngadra ba and then
amana aikoi si sai koi prem ne so haibedo aikoi si sine policy sine kari umba sana taragadi aikoi si khatang market ka si chauthokpa yabagi room layaba aduna ni sine policy haire isi aduna sine policy da yaurisi aikoi atopa country ga bauda collaborate tawraga aikoi film puthokpa yabagi yauri ba policy sigi content sida adu regadi aduna ne khone policy harje policy ma leita regadi aikoi si kanbibam ka protect tawbibam su yauri ba moina aduna protect to tawbir natragadi ngasi manipur cinema sitare haije oi cinema sitaba haibase market siga aikoi budget siga chana dadana aikoi na low budget ta namu baduna aikoi gi market si chawthokpa ngam dabane ba auji aikoi haiba big budget tu taw taragadi big budget ka loi topiro ne aikoi gi film ji moina yamna miyeng chaw yeng bai maram de aikoi gi yamna mamang da su celluloi matam da su aikoi gi kari 16 mm la kanona 35 mm namma ganda India gi national gi mayam duga lamba tawraga aikoi si madui makok te lai ne ba adu yam chang thok sa ba yari ne sarkar sida aikoi ne pi khudol ne ba adu ngasi di digital gi kano si di juksi da ji aikoi si low budget na mi si kari gino low budget si kitang high get pa yana bani ai nga sai haido pang na sana ba sina kona na silo haibu na di quality haido porok pa yaro ba ai hai je hauji position lori ba yam ba ji government school dagi satra na lo bangam de na ngambi brana ngamde private school da matik sana financial ka to ba sound lei besing du tamba masa masuna yam ba mama pa background lei ba mi jing na position ja yam lo ba lai ra ba na ka lo pa se kala ka ji ne ba adu na di English school medium English school da tambaga private school da tambaga government school tambaga sumaina khoi gi jeu jik leiriba sarkar ga khoi ga taidap tawraga putho aba sarkar na yabira ba adu lanai putho di sarkar ga khoi ga yanar ga putho ba mateng lo ga putho ba duna quality leibi hen doi ne ba mingset ena por ka doi ne ba aduma adigi amana ngasai prem na jhai bro ai khoi miyeng khena ba man ba mama na mapa na masa ahum leibada akoi miyeng manada ba mayam yeng ba aduda masasingi masenda nungai na daba aikoi di iman mana jabani lingjen je khoi humdi masa nga tanina whereas adubu aigi yamba da yengbaduga manau da yengbaduga aingon di yengbaga khenaba mama mapa ni yeng agadi waru busulai adu maina hojiksi leiriba sports and culture na aikoi sakta e hare yes akoina amushi haru kan de kedoba aigi sports to aigi naung pa de chaibu ne thokadori ba inaun pa dune sports to buduna kanaba piriya ba adu aina hariji di inaun pa sports bu sana bu thaw yaru ma bu sei bana te ba samana ma mien yeng bangam da ba ma puksel pik pa mama pa ori ba igi baba ima du dane ba ina waru jeri je kari gi film sina film hai ba pol asi kayam yam na ma pangal lei bano ai khoi gi ngasai oja Chinglen na thambi gi duni ai khoi culture tradition san lon sat ai khoi gi mayam si preserve to si ai khoi ji hingal laga thamji haire gi di ai khoi gi film se सरकार की पॉलिसी सिन करू मसना तारगदी मपान की लेपाक सिंग द कंट्री सिंग द मदु लोय फोकस तो बंग मकदोय ने हौजिक ते खोने तौरी फिल्म सि सेमाय दे लोयरे ai ai se son da di wangu chunu de loire ba aduna di yaro akhoi culture karmaina du yo ngam doi no ba adu di cinema hai bise di film hai bise di chimu kan ma pangan kan makar ba art form lai gi ni si composite art hoi karauna technical art so hari anyway haining ba hairo art ki saruk ti yaure ba jago yaure dagi drama yaure isai yaure masidi yaude education yaure information yaure entertainment yaure yaude ba kari leiri gen asuk forceful loiba kana kharba posigi kana ba khangda ba man ba kana khangda ba di oira moi khangsan na da bra ka no ma to ba man ba ma ka ai koina hek maming palur gi waru ga da ba art form ma adu bu di hek koi gi pung hak sang yaw ba aduna hoje koina lai si krai la ke da roi ba ina haining si asai prem na hogi ba koi se information and broadcasting ministry makha da leifam se thoi leitam na te culture gi makha da leiba state khari lei to bu ta bu ai khoi gi na di hoji information gi makha da leitam na IPR gi makha da leitra bani na art and culture department da communication ji india government gi gap lei ba akhoi gi IPR da thara ani madu mana mu si du thabi ra gadi yaure kari ma thau da bu thoga di yaudre adu moi su communication je yam gap lei phoi thiga sabada ana pau si ma tam jaram da phang de ba aduna akhoi hoji kari changsan ge de ge ha ba da akhoi hoji la ka doi si akhoi information broadcasting ministry gi makha da akhoi leine na ba
kanna sanction bani sanction gada bani art and culture ki makha da leibam su thok thok te adu handa ki policy se kari implement tawta ragadi art and culture dale badagi IPR da IPR ki makha da lakwi wafum si yaro kadra adu gi madubakti policy de di yaro policy di masagi oina magi madu de kana ba pige da ba phanga da ba tawga da ba mayam du da gani adu khaktani adu ga तौनबदुदी अखोइना खन्नर कांदा अखोइना मतम मतमदगी सरकार अखोगी अप्रोच तौबदुई मखा पोन लाकदुइने अदुना अखोइ हन फिल्म फोरमना याम कन्ने अप्रोच तौनना बाइ अखोइ थौरांग तौजरे अखोइ सी मिनिस्टर दसु ऑनरेबल सी मिनिस्टर अदगिदि अखोगी वाइस चेयरमैन ओइबिरिबा जजेंता जेंता आर्टिकल्चर की वाइस कनो तो सिनेमा फिल्म की पुबिरिसे मसिदा अखोइ अथुबदा रिमाइंडर थादन खोतना अखोइ याम थुबदा 2020 की अंगन बहुजी जनवरी नि फेब्रुअरी भौ मनुंगदि अखोइ सोइदना इम्प्लीमेंट तो बिउ हाइबसे अखोइ ngara मक मीटिंग तौजरे फिल्म फोरम दा अखोइ संगलनी करुमा इफ मजे तौबिद्रगदि अखोइ लेपाक सिदि लांद्रगदि खोंजन संगसनदि जेने स्ट्राइक तौद्रगदि तौदबनिना अखोइ आर्ट तौजरिबो खोन मधुमक्ति तौनिंगदबनी अदुबो करिगुम मधुबोद ताबिद्रगदि ऑनरेबल मिनिस्टर दा अखोइ अहाम से थागिनी थार मतुंग अखोइ मधुगी एजिटेशन बो संगसनसी हाइबो वारे बम दिलाइजरे चिमिसगी माइके दसे दम पोंदो किबो वापम क्यारा हना पोंदो किबो लेरे कोइ खोंजंग जंगजन द्रिंगाइदा हाना मतंग पाव फाउदो फाउजन तौना जे हेदना पाव दी ऑलरेडी फाउनर बगुम मने हाइदि पॉलिसी अप्रूव तौ किबा जो सीएम ना कन्विन तौरगा पांथो किबा कैबिनेट की मिफम ना अप्रूव तौ वाइसे सीएम दो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लेरे हेबने अदुना हुजे खोंजंग जंगसन लबु मतमदा पाव फारम दी हाइदना कोइथि थिरा फाबसु यारोइ दुने ऑलरेडी खंग लेरे पोरम खंगने लेंगांग ना अप्रूव तौ किबा जे खंगे हाइबने अदुना अथु मतमदा हाइरिबा खोंजंग चाउना संगक्तना unwanted consequences lahandai sokpudi lengang na athubada masi approve torgosu lere tha mari manga phajale man masi implement tawthoga koi yam chawba culture gi yam chawba area mo oriba aduga manipur bu masak ta ka duriba malem da manipur haibal lam ma leiman ngasi koi korea haibal lam ma leiman en manipur gi naha ko di mon khangi sumaina manipur haibal lam ma samai tong man haiba malem pum da malem gi mapum kada khangan bangam goduriba sugumba medium si chawkholan si haibni okay mathang sei oza premjit lakchar bada koi सी अखोगी फिल्म डेवलपमेंट तरगा अखोई मणिपुरी सिनेमा चाखोलन बगी वारी जे लाग मतम दा फिल्म पॉलिसी जे याय पॉलिसी तो तौजसन अदुबो ख्वाइ मरि दुदि पॉलिसी नते ख्वाइ मरि दुदि नो स्क्रिप्ट तो फजलो पॉलिसी लेगरे लेरो न फिल्म दलै फजनी फाउजनी हायबगी आर्गुमेंट अमा अखोगी यामना कहतारे याम अकन ब क्रिटिक हायतारे स्ट्रांग क्रिटिक अमा दुम मियाम खरदगी सर्टेन पीपल दगे दुम लाग पथिंग नै अदुबो स्वाइसिदा अखोई सिने पॉलिसी लागता रगदी अदुगुम अफबा स्क्रिप्ट होन नबगी ट्रेनिंग ओबिया सेमिनार ओबिया वर्कशॉप ओबिया कॉन्फ्रेंस ओबिया मखल मखल इवन इंस्टीट्यूट ngасai हाइबे केबा मणिपुर फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट का लैरिबा सुमा मयाम लैरक्तना हेन अफबा राइटर मयाम थोलक्तना अदगी लैरिबा मार्केट तुग मतुगना कमाई इगदगे बजेट के मतुग कमाई इगदगे हाइबे मयाम थोलक तौदी माली अदुबु करी मियंग थमे अदवाइ दुदा स्ट्रांग क्रिटिक अमा लागमा हेदि स्क्रिप्ट लैरगदी याम जानी हाइबा मा अदुगमु अखोई मणिपुर से इंडिया की ओनि यंग मतम फिल्म मसिंग याम पुथोक पचै गन एनुअली से निफु दगी यांखै हुमफु पुथोक बदो मखल की स्टेट अमनि हारे अदुगा अमो अखोई सर्टिफिकेशन हाइ सर्टिफिकेशन लौबगी चांग याम नेमबा 2016 17 18 अदवाइ अमत लेतबा 18 19 दा फिल्म 13 कोई सर्टिफिकेशन लौ है अदुगा 19 की दे क्या होगी बना दोसु दुम थम्बियो अदवाइ द चांग वाटपगी मम्मी के तारिसन करी हाइबे नि मसी कनो कनो सर्टिफिकेट लौबगी मतंग जि लाक्टिने दा खोगी स्क्रिप्ट अफबा मा कनो तौरगदी मदु पॉलिसी की थोइना दरकार लवे हाइबसी मियंजे सिदी तोंगानबा अरान वाखलम स्क्रिप्ट अफबदो फंगननबने बकोना पॉलिसी है पॉलिसी गवर्नमेंट ना से आइना इसा अहुम मरी पोक्थोगा इसा जिंग मतोमदा फरो हाइबदुदी सोइदनगा फरकदरा अदो आइना मदु सेंबीबम दिसंगे मदु सेंबीगे इसा अफबा ओहेनगे हाइतारदी आइना मदु इसा जिंगदो फजना सेनाबा मखोंग सोंबीबम संगे अदुना मणिपुर गवर्नमेंट दा अखोइना ताया नै जे मणिपुर गवर्नमेंट एनी लेब गवर्नमेंट दुना सपोर्ट तौद्रदी यार मदुगी प्रमाण लाइबो इनक नक आसाम दा ngरang han तौखरे अदगी अतोपा ओजा सिलेन सु याम थंबिरे खै हान ममांग दा खनजबदा दुम लोइ लेरबो खतने केरला दा साउथ दा साखोलि जि मरम जे हान ऑलरेडी करी दौरगे जे मणिपुर गवर्नमेंट जिना मदु रेफरेंस लौबो म दरकार ले पॉलिसी थमो है जे अतोप स्टेट कई दौरगे जे मोय नोंग ता लेनदबरा अखोई इकाई दबरा आई ओरगदी आइना मदुगी लीडर ओरदी इकाई ने मरम अतो अतोप नाइबल स्टेट सिंग सि दा पाइखलिबा मदु करिगी वैल्यू लेबगी दमतनो अदु यामना कन सम नाइब दा असम दा चिने पॉलिसी दा 2019 दा यावरिजी क्रोरम संगदी 25 लाख दी मोय कइनोने सब्सिडी नि अदुगा अमुकसु चाहिए अमदा सुक्सोय सोयदना फिल्म कुंदी पुथोंदोरी असम गवर्नमेंट अदु एवार्ड फंगाबा नेशनल एवार्ड फंगाबा
or international award phangbada crore ama dai Oscar phangakpada crore ani ahum swaina makhal gi promote tawraga moibu honaning ba kanu mayam le adu just akoi Manipur je adu ki matik potential lei hai leiraga su maduma miyam da malem gi thak to unna hona badadi achauba ngasai visual gi level utana aina ngasai hajeri akoi gi visual medium sina ngasai oja kanu na jo Raj na jai bi Korean gi serial mayam lakpade gi Pakistan na India, Manipur not oh in India pumbaji Korean ngauri ne al kari na no sia koi Korean cha laga tamu banate khangu banate just visual do na pirak pa impact ne adu ita ai khoi gi lejari ba khudai che laga hinjari ba lai harau ba da pingo che laga kaino tau jari ba culture tradition marang kaina lejari ba ai khoi si miam da uthok na na ba panghan je kana na pi ga de ge hai ka na ngasai gi adu ma ting do na pi ga ne akoi hauji Manipur da film tauri karam film tauri nakala ma da se good film adegi commercial film kaina khaidong nei ba idor masigi posida la ibsidi ai ngasi film puthokta dai lupa lak tra den tranga buk change film puthokan hayeng lupa lak tranga kun don jan de ai mathang film puthok pa ngambagi thak leite Manipur gi kaino sida aduna film ji babuk sina pambalom da nam leire ai khoi gi lejari posi miam da utna gi hai tardi ai dedication nam change ai na lupa lak kun je tra je kya puthoga ai film nam ga miam da utkadori no adu matang du di mateng ama change madu inot piba machangi puthone akhoi leri akhoi gi lejari posing na khoi na puthokan malem gi thakta yaholo na mating pangbiraga di akhoi soidena ngani aduna akhoi gi maming leraba akhoi ahalaman mayam amana ngasi malem thakta machai hona jaba masai humang mamanduna chatpang ama iba kholei bising si mayam gi marakta yaure aduna takpadi akhoi masagi oiba talent lejaba masagi potential lejaba mayam lejari ba masi support tawiraga di karayamna karamba thakta akhoi puklakadage kano tor kadi adai matang dane ngasai gi loi mari lein rak toine policy kari kra ga je kaino da budget si sang dana bo honare budget si sang dradi budget sang da ba producer amana paisa thada dana kamaina afa pot purak toino budget sangan da bai ba jida akoi gi film gi quality do negotiate tawre ba dai aduna budget se are bakhang leitana financer amtana support tawida ba kana gumba Manipur film producer sing sidi yamna kano kathok pa khoi ma'am team work tawmine sam akhoi artist amana hujil pa la ani ga lore ahung la yamale ga haije yambu yamdri ne ba yam la holning e ba maram di mana madu da thadara ga labor thadara ga magi oi ba tongan ma kano ma tha ma ani thada ga da leite akhoi artist ti se tham da film ahum loksala ga khariam ko hong no hone kai yum da mana matam kyam sang na magi live se ka film si da khongda doino aduna yari ngai si da ma ju magi level je ona ona aduna muksoi di ga producer mating binab later producer market later producer sing di kharai khangdagi ngaunaraga tawba tamjane aduna ni ngasai gi sensor lo pai matang se matamum sensor ja adu imdi lo raiba adi akoina government na su kasu akoida kana bu pi daba dagi kano se taw daba akoi gi preview committee ma sauna lebak si gi kai roi daba lebak si gi asoi angam thoi daba akoi culture tradition da kai roi daba mong di yenjel leba film forum na preview tawraga di masi lo ga di yenga kan da di ya daba polam ni miam da utpaje sensor board ani india gi asong kano gi makha da leba sina ayaba pidraga di utpa yate adubu matam chahi ahum mari je lisang sina koi low gi cham sensor certificate su low daba chahi ama ni khara competition section gi kai khara yaw gaju ana haugi ba chahi da akoi masi gi posi gi kaino je tawru ka da munna khana kan da babok sing jina cinema yeng ti ji kaino kana khoi nei ne je manpu government another leiba government jina ji nei na raktam ni na lejari ba koi organization mayam gil mayam jina nei na jara kan da sensor is the most important ne aina kaino ma to ge ka de madu authority ma de ge ayaba am lo ga mayam da utpa ji masi akoina tawda ba je saur go ju masi phatte aduna akoi lo rasi kai gino ha kan da de akoina puthoi film jing je masi gi khudong cha ba lo kan da film maker na taba natraga na akoi gi film jibu anem ba thak ta handarak na ba gi masa ma quality lai taba masai gi quantity rom da lak ba gi chahi khara chat khre masina akoi gi viewer singa akoi gi cinema ga mu lap thok na na ba gi ma kaino khongkhang mo oire na khala kan da yamna kupna AMFIMPA initiative lo kan film from tied up tawjaraga akoi haugi ba 2019 gi January gi tarik amadagi Manipur da puthokni ba film sing da film from na preview tawraba aduga CBSC gi makha da koi censor certificate se lawdraga di Manipur gi theatrical amadi public da uttaba haibisi yanara matung da haujikti handagi 2020 sidagi 19 je adum yengba yare 19 gi 19 to 20 ji da koi record aduki mati wangam adu 20 ji da every film puthok khuding mak koi censor 19 da gi hauji bogi every film puthok mi am di yang gi tar ga censor lo compulsory ore aduna lakningi di paisa ji sensor lo matam da akoi gi film from na yam kan hona da na 2016 17 da akoi tongan ba akoi gi kanu Delhi da gi Mumbai chatna akoi gi film from gi representative chatna Manipur da film je humbudra
humfu 60 to 70 swaisa dum every year puthoe masi sensor lo buji Guwahati da chatli ne khoi no diski ke no oina lei bisa sida lo matam dai khoi hauji 40000 about 40000 side sang ne mi mana lo matam da ado akhoi gi representative tharaga pulap pulap puncha laganda budget se kitang handana ba akhoi lei ri ko sumaina sat padagi kitang 40 side dai na mi mana sensor si lo matam da madu hekta phang buju na te timing mai gi nungti gi hangba sensor board se nungti gi pham ban na te aduna paisa yam sang ba masi gi board se film forum na akhoi Manipur da thambiu haina kaya kan haire adugi thamnana bagi kind of provision ma ama piramani adu hauji adu Manipur government na madu pusalakaga Manipur da thambi bagi mahutta somda nakan diversion sukang taruk tabdo chin da di haire ga sukang taruk tabdo ban sumain tau buje yam nuai te akoi thamoi soi akoi pun cc film ne na khallaga chongthok sarak pa akoi gum badadi ngasi gi film gi akoi thak nem tharak pa market leirak tabsina akoi da ninghan na ba ma phawan dana Manipur film kaino je yamna chauba maithi ba ma lakadra khale adubu Manipur gi film maithi ba nate akoi gi film yeng biro viewer gi masing aduki matik yame yamna yenge yengi bo jingje akoi gi producer du da income moina lakpa ngamjada bagi adugi policy ma soi badagi ne adu akoi hojik madu tauna na ba aduga akoi gi film hai basi akoi hon da kapta na kai da kaptoin kapko da hon du di akoi se phalang do kaino na phaklong na kharaga natraga na sam ai hon kangu jing da kaino tokjob na sade ko makoi ju paisa du laktrabani na miom na thola yengaktrabani na semjan baki re adu ta de makoi da ju finance help tawraga mari policies gi makha da tongan ba district khuding makta auji gi malem jig da chanari ba akoi gi sigi standards da this and standards da lehla kan da multiplex o hendana tongan ba complex ma am thamakta gati automatically akoi babok si ju thola kan da hatang oi ju entertain tawrogani adu akoi producer ju madu income lakani maram maduna akoina ngasi akoi gi sumbaina sensor ga lorok taba kholak taba se 2019 dagi 20 dagi di hoji akoi leraroi aduga film puthok pagi sigi chang je nem thare kai guna ka da pangpu puthom ba mangai producer ma mangre quality de lae ba just aduga iroina na haukiba 2019 da akoina handaki ningon chakaubugi mamangda akhoi Manipur je akhoi yam ikai ningai ne mi mamangda kai na kapke kai na DSLR camera am kap toini wari bo akhoi na janna ne anama mai state gi budget to sanar na khona rakda adu akhoi exhibition tawri ba mayam da ulisina mayam ju ubirong gani DVD yum da home theater da season ba DVD home theater da ju DVD season atra just suksa sanna drabani adu madun exhibition tawr kan da mayam da ulla kan da film do kapi ne kapado adu standards e koi na kai doga kan da babo ka koi la thuk na isi maram je kai no thira kan da sugum quality je maintain tawder di koi film je sibata re khan na organization na ines launa ra ka koi 2019 ge October November gi tarik amadagi Manipur da this ten film na koi hoji this ten camera season na mi film sing je koi DVD da amatta u phangaroi hoji atopa anoba keno quality leba keno picture mayam leiramagani hoji su leirabani aduna mayam tam tam na organization na sarkar na keno tawder organization noina hona jaraga akoi quality je koina ngak na ba kan hona jari matang sida koi sarkar gi achoba mieng changba matam oire thengmalle ikai mi gi mamang da film tawminari ba imana ba singi mamang da adagi koi keno sida samna hai ba da koi ma'am international level de changba handa Gautam gi pandam ma Bangladesh ki international film festival da keno competition section da khalaktana de Asian film keno competition section da khalaktana changi jin aduna leiri akoi sida leiri basing je mateng pangchan biraga support tawiraga di akoina malem da tholaktana amadi India da akoi Manipur gumba jati ama highlight tawada miyamna thak thak launa nik oi da bagi maram leite aduna akoi si industry se support tawbiyo haiba akoi gi site tham akoi sports ki power house ni hariba dumaina koi film da su jam potential chauna leiba Manipur film se pajan na sen thadana quality leina putorok targadi lenga na policy pajan sembirak targadi matama da yam athu matam da Manipur su koi gi quality cinema gi power house capital ga dum oibi abaduma yamna potential adu baugi changlei ba state namni hai tare du hoji ki oina di market lai tabasu yam chauba one of the biggest reasons in industry mon ge hai tare economic activity through manufacturing of films masi le ge tare di market ama yam chaunglei ba matok ta market is not only domestic national and international market la hen matok ta paru no sai sida madu la hen bada lenga ki policy dun yam chauna can intervene to this mateng pang du sei uja chen dalak cha market la hen ge damak ta lenga na kai to bu ya adu hojik lai ba situation sida koi filmmakers sing nadi fraternity nadi angam bathak to honari lengang na mateng pangdu to ngai hore kari to yaring khan bilda koi isum chumba koi ki wafam amadi common sense na khangba yes quality is a function of investment educate investment quality is investment yaudana kharsa yaudana yaroi sima ado haiba quality putok matam da sangadoriba investment to hojiki oina di lengak na madu infant stage di lengak na madu gi data to lobo dai dadi magi yare har kanda
angang se madu singa sai ko hainari se ko yare har kanda nang compete to juru jo na thado ki buduna amane adu ki thak tu yau dri hauji ki level se de ade aina amang mo haijening si manipur gi ngasai ko raj nang gi ba question da aina sithau ma yaure manipur gi apun ba sahi gi budget se yam chaude koi pi atopa even nagaland gi yana matam da koi pi adagi se meghalaya gi yang matam da koi pi te state sing gi yana matam da koi pi ado size pi ga su lei riba budget ki chang se masi paishauna haiba matam da di hojuji ki current year hai tare sigi sahi da senba tumba gi sahi da crore lising trat tu ka cham ga trat ku mane manipur gi budget ki size sigi manung stai da film gi da mata hoji akoi hainer be potential scope further lay hari se crore tara sigi da mata koi kai thuk ningai lai thagadi madu akoi na magi crore tara du akoi na masi issue ina lai ragadi mata ji de krai de akoi asa si lag toino crore tara film gi da mata crore tara madu gi kai ningai lai tram si aru wafam ne aduna akoi yang gadab si akoi na film da sanga dori bang sahidro kharsa je masi kharsa wina expenditure na kana da expenditure oi gadra wasful expenditure unproductive expenditure haido madu adu mate nate habdu mai mamang dai thamjakre masina pibya ba koi gi job ki employment ki opportunity si direct oina piba indirect oina piba masiga mari lenari ba mayam sida tong tona pigadaba adu gi magi chang haitare madu di masidi tasing na chapchana multiplier magi effect lay positive multiplier hai koi gi loan da adu laiba amane aduna masi expenditure nate masi tau tu si expenditure nate investment masi suju return lakani apa return lakani masi investment ti jana tau matam da adu gi scope tu ne ba ainu zik tamjari do aduga tana tana magi sida na tana yu jari do akoi no zik yalomi kan bada masagi madu pasasang do ragadi akoi productive poiroi du oiragadi madu ragadi akoi madu da koi gi khrasa to kum thokti na khala gadi adai de load app ko adu economic return haisi su amani aduga social return hai su amane si social return he na maru oy culture gi area se madi film gi area se madi social return he na lap to madu gi thabak tau na gi dam tane ba koina langak ti koi asa tawis aduna aina mungku makata mu haijaning si hojik orissa gi amma hojik 2019 gi orissa gi film policy se masida hari se kaino da hari ba adugumba film apaba film karma film madu di mana koi gi orissa gi magi culture magi nat zagi magi lairiba magi tourism gi maru ba site sing che mati pajana reflect over apa film sing da madudul pa crore ani makai babu gi subsidy pi ne lauk thwe adu kari matam da koi crore mari aduga number matam da koi gi foreign da number se mapan da number natraga koi gi magi outside odisha numbers da 75% haitare sina manung da number ba adu mapan da 25% number madu kai de adu mapan he na magadi maduma mai categories da subsidy categories da lok to app adu maru na masi tawri moina kai no da magi state to gi culture magi cause masi yokhat na baga loina na masi na ko gi tung da ko magi industry gi scope so ba ma lai da ai ngai jari do tourism gi destination ma madu lak na ba lak haning na ba mayam si da ko gi magi true film masi na ko ambassador mo ba haidar madmai tau moi si policy se sema ine adagi asam gi dasu koi hainare yam da koi 20 film ti chahi ma da masi subsidy fangani hai asam mamang gi da koi moi certification phang basi 2019 gi march pau da moina fangi si around kunthra mari film kunthra mari gumba moi certification manipur ri matam du trang ha toine ado subsidy na su fajana pibira ba sarkar na su lenga na su protection ninthi jana piriba adu da kunthra mari putogadi manipur da kari gumba koi film policy se apaba budgetary support ka loni na tawraba ngasi makta gi chana laba adu orgadi koi gi manipur da hojik film gi khongjel se masi kamai to geda isam chan nai phagi wen har kan da hoji koi hero cycle da chadi si hero honda dong yang ne ba pedi scope yam lei ba ko aduna khwai gi na scope leiba thuna chokhatpa yaba adugumba jaga amne ba koi ngasi ignore tourist aduna masi koi khangdabadagi natragana koi neglect tobadagi oirambasu yai aduna priority se lenga amagi priority se kadai wai da pigidagi haido hojiti yelomi kan bagi wafam laba tourism sa mesti focus tor abanina madai da aina koi gi lenga ki mieng ching jeli sai da ne aduna aina arobo na tawjaning ba april se manipur da koi film policy si 2020 gi di masi chap chana masi implement torgani masi gi damukta koi chap chana laingang na madu gi darkar leiba koi senbam jing do madu chap chana koi putokani sima haininge se kerala da mamang gi chahida orangani nupi director sing adi gender equality sha maru nupi director sing damta
crore tara hape gan se hai ba se film forum gi zik lai bi ba apex body lai bi ko masidam da corpus panona crore tara simadi kunsimadi noi hogdok se loina tawjero na hai ba matam da masida koi lakadaba madugi response madu ang ko phangna hen gani ba aduna koina film gi artist sing jina hai tare moi kathok pai chang sidi lila gi artist oro culture gi artist oro makoina kathok pai chang sidi mombati kumane moina laiba ki tamda di kathok pai absi magi mangal ji pin ma chak thik amane ba iro lo de ma matan tu bi doine ba kara adu madugi recognition ma koi pi ba gi su mathau tai aduna sai sida koi artist sing sa koina moina nokpa kappa nungai ba puna ma se koina urisi film gi through da lila gi through da sida ubagi wane ba drama gi through da di uyeba adu street di masi ude ba street ta artist ne mapi targa thorpa si ude ba madugi mapi ta ba sahi da badi 2020 da suwai wen begin wa ba da madum dai tham jai okay 2020 hauba su ngai ri hauba tangai ri ngai sida tha mari manga pharak la ba lenga no so approve taw khraba adu makal gi Manipur CINE policy 2019 si atu bum matam da within this month within this week masi implement obra changa da senpam policy se implement on hona bata reality do halana hona bata changa da senpam mayam se budget mayam se kaithok pero leire habi lenga ki will dum puthok pero adu masi da thada gadru budget se madad thada gadru sensi expenditure nate kharcha nate masi sale thada bani masi investment ni adu every investment gives you a return investment khodima return pi maradana hai film Manipuri cinema da Manipuri film da invest tautar gadi soidna return mayam lakani lakadru return singa da social return ama soidre cultural return ama compulsory ni last but not the least economic income returns so soidna lengak ta amadi Manipuri miyam da lakadru maradana masi mahan bayat ba golden opportunity gumani adu opportunity si ngarang han khata tolpate hau ki bachahi kya sa lisan channel labne adu haujikte masi athu bud encase taurasi haiba adugumba resolution to haujiksu it's not late numit nipani khatang haudang ngairi haujiksu new year ge resolution dum laga ana lawi bi yari on the non ngasi wanadi man hun gi tharamsi matang chai lotion jerge ngasi gi tharamsi da oja premjit amadi oja Mangoljao amadi oja Chinglen Maisnam bitrong ngasi tharamsi ba thawa pikibam dima pung phan gi dam to oja humak po amukana tha chopro cheri appreciate your journey Masin ngasi gi manu hun gi tharong ngasi gi edition se kam to bi ko khan rupi agani koi mail id impactvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur join the Ubiraga comment number the feedback Thabir Priyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off.